nongeye kubaha ikaze abakunzi ba Isaie Relax TV. Nkomeza kandi kubashimira ku rukundo mukomeje kungaragariza uko bwije n'uko bukeye, ni by'agaciro cyane. Nkomeza kandi gushimira kuri buri umwe wakanze subscribe kandi mukomeze gushimira n'abandi bavandimwe twitwana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Uyu munsi twabateguriye ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko abakunzi b'umuziki twabateguriye indirimbo 5 zarebwe kurusha izindi ku isi. Ese wowe uribaza izo ndirimbo ni izihe, zahanzwe n'abandi, zasohotse mu wuhe mwaka? Byinshi wibaza ibyo ugiye gusobanukirwa mu kiganiro ngiye wakibateguriye kandi ugiye kukibagezaho ni Isaie, bahaye ikaze. Twihuse cyane kaduhere ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa Uptown Funk. Indirimbo yahanzwe n'umuhanzi Mark Russo, akaba indirimbo yahanzwe mu mwaka wa 2014. Akaba indirimbo aribwo yasohotse, ikaba yarebwe n'abantu bangana na miliyari 5 barenga miliyoni 60 zose z'abantu. Indirimbo tukaba tuyisanga mwanya wa 5. Twihuse cyane dukomeje ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo yitwa Gangana n'Amasitayiro. Akaba indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2014. Ikaba yararebwe n'abantu bangana na miliyari 5 barenga miliyoni 63 zose z'abantu. Twihuse cyane ku mwanya wa 3 turasanga indirimbo mukunda muri benshi yitwa Shape of You. Akaba yahanzwe n'umuhanzi w'umwongereza icyamamare muzi muri benshi ariwo Ed Sheeran. Ikaba yasohotse mu mwaka wa 2017. Indirimbo ikaba yarebwe na miliyari 3 z'abantu barenga miliyoni 51 zose. Indirimbo ikaba yasohotse mu mwaka wa 2017. So ni indirimbo yagutunguye kuba itarayazamo cyangwa indirimbo gutunguye kuba yajemo, ni dukomeze muri comment. Twose cyane dukomeje ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo ikunzwe cyane muzi kandi muri benshi, ni indirimbo yitwa See You Again. Indirimbo y'umuhanzi Wiz Khalifa, akaba umuhanzi w'umunyamerika. Akaba indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2015. Akaba indirimbo imaze kurebwa n'abantu bangana na miliyari 6 barenga miliyoni 63 z'abantu. Akaba indirimbo ikomeje guca ibintu kugeza na n'ubu. Ese wari wazi indirimbo iri ku mwanya wa mbere ni iyihe? Amatsiko ni yose, nanjye ndahaye ngo nyakumara. Twihuse cyane njye ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo y'umuhanzi ukomeye cyane. Umuhanzi nawe akaba nta wundi witwa Luis Fonsi. Akaba indirimbo yitwa Despacito. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2014. Akaba indirimbo yarebwe n'abantu bangana na miliyari 8 na miliyoni 76. Akaba indirimbo na n'ubu igikomeje kubica bigacika cyane. Ese ni indirimbo gutunga kubitajemo, ni indirimbo gutunga kuba yajemo. Jewe gutegura ikiganiro kandi bakibagezagaho ni Isaie. Mweza kubitsa kandi subscribe iyo titwana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Ciao ciao, nawe utaha. Imana ikomeze kubarinda.